요걸 타면 요 부분을 띄워서 갖고 요 부분을 여러분들을 줘요. 요 부분을 이렇게 어디였는 거? 네, 나중에 선생님 알려줄게요. 빨리 와, 비행기. Please take your seat and fasten your seatbelt. And also make sure your seat bag and box trays are in the front and back position. At this time, we represent all cellular phones, radios, and any other Wi-Fi devices be turned off for the full duration of the flight, as these items might interfere with air. 어떻게 담는 모자 어떻게 쓰라 그랬어 선생님이? 자, 하나, 3명 친하게. 요즘 파리 한 마리 잡아야 돼. 이 정도면 깨끗한 거예요. 아, 이거 공기. 한 줄 정확하게 쳐. 한 줄. Okay. 여자 남자 한 줄씩 들어요. Just walk. Okay. Not run. Not beat someone. Okay. 그냥 걷는 데. 그러지. 누구한테 장난치지 말라고 때리거나 건드리거나 하지 말고 줄 맞춰서 걸으란 얘기야. 잘 들으니까 해석을 하잖아. За бүгд багш руу анхаарал хандуулаарай. За олон улсын хүүхдийн найрамдал төв нь анх 1978 оны 7 сарын 19-ний өдөр анх байгуулагдсан байгаа. 여기 나름들 캠프는 1978년 10월 달에 처음에 오픈하게 됐어요. За хамгийн анхын санаачилж байгуулсан нь Анастасия Ивановна Цитенбас Филатова гэдэг хүн анх санаачилж үүсгэн байгуулсан байгаа. 처음에 시작하는 거는 아나스타시아 이와노와 제든발 플라토라는 사람이 이 캠프를 이제 개조한 За энэ хүн ямар ч хүн бэ гэхээр Монгол улсын төрийг 44 жил өрсөн Цитенбалгийн ерөнхийлөгчийн гэргий байсан байгаа. 이분은 그 몽골이 이제 그 소련하고 비슷한 그 무슨 시대지? 그 옛날에 그 40년 동안에 그 한국 그 몽골 대통령했던 부인이었고 러시아군이었어요. 그래서 그때부터 다문화가 있어요. За ганц найрамдал тусна биш Монгол улсад маш олон зүйл хийсэн байгаа. Цэцэрлэг, сургууль, хүүхдийн парк, хөрмийн ордон, гэрлийн хөслийн ордон тийм ээ. За мөн найрамдал тусна гэдэг маш олон зүйлийг Монгол улсад бүтээн байгуулж туссан байгаа. 이분은 여기 나름대로 캠프뿐 아니라 그 학교, 어린이집, 그 사회적인 측면에서 많은 지원 활동을 했습니다. За одоо бүгдээрээ богсон энэ хүнийг яга хамгийн түрүүнд танилцуулсан бэ гэвэл энэ хүн маань найрамдал тусны хамгийн анх санаачлаад за мөн Харби оролцоод энэ том тусдын байгуулсан болохоор багш түрүүнд танилцуулж байгаа. Одоо хэдүүлээ цаашаа зуны хотнуудаар яваад сүйд нь тэнцээ диско болж байгаа. Бүгдээрээ очиж бүжиглээд за маш олон орны бүжгүүд байгаа. Тэндээс очиж бүжиглж байгаад сайхан өнөөдөртөө амраад маргааш яг цэцгийнхээ хөтөлбөрт хамрагдаад явнаа хэдүүлээ. 여기는 처음에 이제 그 여기 세운 사람이라서 소개해줬고 이쪽으로 가서 이제 나름대로 캠프 한 바퀴 돌고 이따 파티에서 여러 나라의 춤을 춘대요. 거기서 춤추고 놀다가 쉬고 내일은 이제 그 캠프 프로그램을 따라서 그 여행 갔다 와서 캠프 프로그램 따라서 우리 가죠. 알았어? 식당인데. За манай ингээд найрамд тусанд нийт 20 гаруй 20 гаруй төрлийн амьтад байдаг. Амьтад.
살지만 비슷해 송어 비슷해. 여기는 이제 그 산에다가 20가지 동물이 살고 있어요. За шөнө өрөө ганцаараа энэ тэнд явж ерөөсөө бодохгүй. 맞춰서 사야지, 그치? 기억이 안 나네? 여자들 앉아야지. 앞에 앉아봐. 두 있습니다. 박물관 옆에는 미디어 교환하는 있어요. 이거는 어떻게 만들었어? 이거 독상. 그리고 여기서 엘리베이터 올라가지 나사거리에 2층에 레스토랑 화장실이 이쪽에 있습니다. 뭐다? 공부야. 좀 옳지. 아이고. 하나, 둘, 친하게 해. 하나, 둘, 셋. 좀 가까이 있는데 진짜. 그래. 크게 좀 불러줘야 되죠. 하나, 둘, 셋. 그러니까 이쪽으로 나왔어. 가서 찍어 너도 유진아. 니네도 찍었다. 민호랑. 그래서 이제 가슴을 좀 내놓고 보이게 이제 여자 아니고 남자라는 거 보여주려고 해서 이걸 켜본 거예요. 옛날에 의식이 있었어요. 그리고 이제 활쏘기도 잘. 나등 축제가 이제 언제였지? 7월 11일에 했어요. 너희는 어느 학교? 싱그러 초등학교. 여기는 어디? 저도 싱구로. 뒤에는 동상은 누구? 징기스칸. 뭘 느꼈다? 점점점. 좀 느꼈다. 자동차 한 대가 여기 동물에서는 몇 소리게요? 하나, 둘, 셋. 자, 1박 1박 밥을 너무 많이 먹어요. You're a good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle.
for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, go and light it up for todos. People are raising their expectations. Go and feel this is your moment, no hesitation. Today's your day, feel it. 캠 시작 행사가 있어요. Ég þá sé að hinda svo fyrir mér. Kíkti, bara hún var að fyrir hefur spiltin. Hefur þessi 종이 받았지? 종이 한 잔씩 받고 조사리를 던져요. 조사리 재미있어요? 어? 쫄깃쫄깃. 야 애들아 재미있어요? 네. 재미있나요? 이렇게 넓게 잡아, 넓게. 언더 진짜. 뒤에서 앞으로 가야 돼. 자, 이때는 감경 팔이 뒤로 가야 돼. 어디로 가? 이렇게. 그렇지. 옆으로 더. 뒤로 더 뒤로 뒤로 뒤로. 뒤로 더 뒤로 더. 수평을 유지해 수평을. 터졌어. 내가 봤을 때 진짜 어떤데? 저도 괜찮아. 앞으로. 내 뒤에 온다. 전달에 앞으로 온다. 얘들아 뒤에서 온다. Zijn wat u bent hier? Zo staan we. Wat u bent hier? Zo staan we. 이거 두개 달아야 되지 않아? 선생님은 밥 이렇게 해서 있어요. 하나, 둘, 셋. 타 막시 테로 옥토도 가위 잡혀. 이거 가위 잡혀. 먼 것도 옥토 다 먹게 이제. 다 같이 뜁시다. 한번 더 가위 또. 그래 다 같이 뜁시다. 빨리빨리. 민석이 화이팅. 좋았어. 잘한다. 화이팅.
아침 한번 해봅시다. 아들아. 같이 뜁시다요. 아들아. 밥이 이렇게 돼. 아예. 어로. 이게 노로. 나 야마라. Right. 앞으로 인형이 천천히 말해줘. 앞으로. 기분에 우리 왔다가 앞으로 조금 더 가. 이제 나오라 지금. 자, 이제 오른쪽. 아니, 그렇지. 와. 자, 다시 왼쪽. 아, 직진. 지금 바로 누가 이긴 거지? 나 맛있다. 안 나오면 쳐 들어간다. 군자라. 나 이런다. 언제 오나? 너희도 여기는 나 이런. 샤. 천천. 오른발. 나는 만나. 왼발. 엉덩이. 맛있어요. 좋아. 가서 못 이겨. Бид бүхэн бүгд найрамдах Солонгос улсын одоо шин гүрүү гэдэг одоо баг сургуулийн 15 сурагч 4 багшийг дагуулan Монгол улсын одоо олон улсын хүүхдийн найрамдал цуснд хүрэлцэн ирээд амруулж одоо үйл ажиллагаанд оролцуулж байна. Амрагч хүүхдүүд дуулж байна. Хон олон улсын хүүхдийн найрамдлын 2016 оны 107 дугаар ээлжийн нийт ажиллагаанд бүлэг өдөрцөн багш нар мэдээлэлтэй. Баран зүдэйс алхаад марш. Загс нэг хэй. Баран зүдэйс алхаад марш. Загс нэг хэй. Сансар үлгий өдөртөгч Дүлгөн. Сакура үлгий өдөртөгч Төгөлдөр. Тайзер үлгий өдөртөгч Одоо. Сонор үлгий өдөртөгч Шейх Хамгал. Ширээт үлгий өдөртөгч Ономор. Бичил үлгий өдөртөгч Тэмүжан. Нарлаг үлгий өдөртөгч Ариун Баяр. Амар сайн цаанаа хүүхдийн гурд улсын миний хүндтэй зочид эрхэм хүүхд болчууд хүүхдийн төлөө зүрх сэтгэлээ зориулан ажилладаг багш нараа. Та бүхэндээ энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэж аз жаргал сайн бүхнийг хүсэн ерөөж байна. Одоо улсын хүүхдийн найрамдалт бүгд найрамдалтад улсын өвөр Монголын гудас хорны соёлын солилцооны нийгэмлэгтэй хамтран зохион байгуулж байгаа олон улсын хүүхдийн урлагийн мөнгөн хараацай наадам энэхүү ээлжинд тохиолж байна. Түүнчлэн дэлхийн хүүхд залуучдын хөтөлбөрийн түүхэнд 100 гаруй жилийнхээ мөрийг дархалсан дэлхийн скаутын холбооны гишүүн Монголын скаутын холбооноос зохион байгуулдаг олон улсын 2 дугаар жамбарыг зохиогдож байна. Хүүхдийн гурван улс найрамдалт үе маань 2016 оны 107 дугаар ээлжийн үндсэн хөтөлбөрт оролцохоор Монгол бүгд найрамдалтад ард улс, Оросын холбооны улсын Бранд улс, Киргиз, холбооны бүгд найрамдах Герман улс, Япон, Ирланд, Бельги, Америкийн нэгдсэн улс, Швейцар бүгд найрамдах Солонгос улсын хүүхэд багшчууд хүрэлцэн ирснийг дуулгахад таатай байна. Оо ямар суул байна. Жаахан ядарсан байгаа мó да. За ихэнх чадварыг сайн бацгаана уу?
За ямар мундаг юм бэ. За одоо сая хүүхдийн найрамдалт үеийн зуны 7 дугаар ээлж эхэлж байна. Энэ ээлжийн маань онцлог өнөөдөр олон улсын хүүхдийн мөнгө хараацай наадам одоо өнөөдөр олон улсын хүүхдийн найрамдалт өвд маань зохион байгуулагдаж байна. Мөн скаутын олон улсын 2 дугаар жембри бас олон улсын хүүхдийн найрамдалт өвд одоо болж байгаараас онцлог байна. Энэ ээлжинд та бүхэн маань бас олон зүйлийг сурч мэдэж олон сайхан найз нөхөдтэй болж тавтай тухтай сайхан амрахыг та бүхнээсээ бас хүсэж байна. Ингээд олон улсын хүүхдийн найрамдалт үеийн зуны 7 дугаар ээлжийн аль биесний үйл ажиллагаа нээснийг мэдгэнэ. 몽골에 있는 게르에서 자고 싶기 때문입니다. 감사합니다. 大家好，我是来自中国内蒙古自治区呼伦贝尔市城巴尔虎旗的美玲。我是第一次来到蒙古国的夏令营，觉得非常好，老师的态度特别好，玩的东西也特别多，我觉得这块儿特别好，所以最后我祝大家天天快乐，玩得很开心，谢谢。 Everyone, I am Bulan, and I'm an American citizen. The reason why I love coming to Narendra is to meet other people and communicate and make unforgettable memories. Thank you. Bonjour tout le monde, je viens de Genève en Suisse et c'est ma première fois ici à ce camp et je veux juste vous dire de passer une bonne semaine. Merci. Hallo, ich bin Miriam, ich bin Deutsch und das ist mein erstes Mal in Narendra. Ich freue mich, hier viele Menschen kennenzulernen und tolle Sachen zu machen. Es wird bestimmt eine schöne Zeit. Сайн байцгаана уу, намайг бас хоёрын Батэрхэн гэдэг солон бүлгийн амрагч. Би найрамдлыг маш олон удаа зориулж амардаг. Яагаад гэвэл найрамдал маань надад маш сайхан дурсамж, маш сайхан найзуудыг үлдээдэг юм аа. Тийм учраас би найрамдалд ирэх дуртай байдаг. Энэ 7 хоногийн хугацаанд ив найрамдалтай амарцгаая гэдэг. 야, 어때? 재밌어? 네. 응? 뭐가 재밌어? 말 타기 재밌을 것 같은데. 말 이렇게 만지는 거. 네, 알았어요. 지금 뭐 하고 있어요? 등산. 등산? 하려고 준비하고 있어요. 오케이. 자, 동영상. 자, 이제 우리가 나름대로 국제 캠프 산에 올라오고 있습니다. 그래서 하나를 위해서 우리가 높은 데 올라가서 행복을 하고 있습니다. 예, 동영상이에요. 어디 나오실 거예요? 홈페이지. 안녕, 우리 올라왔다. 예. 자, 동영상 찍고 있어요, 얘들아. 가나하면 한 마리 좀 했어요. 야, 소리야. 야, 진짜 소리야. 아, 진짜 예쁘다. 그래, 이거 되게 예쁘다. 이거. 어때요? 자, 동영상 찍고 있어요, 얘들아.
시작. 도착! 1등 했어요. 어떠세요, 선수님? 와, 멋있다. 멋있어요? 더우세요? 와, 더우세요? 더운데 되게 상쾌하고 시원해요. 너무 좋아요. 예. 최고. 알겠습니다. 오케이. 자, 어떠세요, 얘들아? 저기 봐봐. 너무 멋있지? 민규 선생님 사진 한 번 더 찍어드릴까요? 네, 이제는 지금 통일선 찍고 있는데요. 어떠세요? 괜찮아? 꼭대기 올라오니까 엄청 힘든데 네. 그래서 위에서 밑을 보니까 되게 신기하고 재밌어요. 네, 선생님 어떠세요? 너무 행복합니다. 너무 행복해요. 네. 가기 싫어요. 어떡하죠? 알겠습니다. 자, 어때요, 얘들아? 어때요? 뿌듯해요. 여행은 어때요? 몽골 여행. 재밌어요. 재밌어요. 뭐가 재밌어요? 그냥 활동 프로그램 하고 애들이랑 노는 거. 알았어요. 자, 준비. 하나, 둘. 나봐. 봐봐. 자, 오케이, 콜. 안 돼. 아까 선생님들 할 수가 있어요. 할 수 있어요. 가요. 천천히 가요. 터치. 와우, 브라보. 주성아. Уран цэц боловсрол хөгжлийн холбоо Солонгос студиудтай хамтран одод дараад аялалцаа хийсэн нэртэй аялал шингүрүүч баг сургуулийн хүүхдүүдийн хамт хийж байгаа наримт цуснд хийж байгаа өгөөс хүүхдүүд маань энд ирээд 4 хоногийн турш Монгол болон олон улсын хүүхдүүдтэй найз нөхөрлж байгаа байлээ. Хүүхдүүд маань их хөгжилтэй Монгол орны соёл ёс заншилтаа танилцж ахуйн хэрэглээний ахуйн тоглоомуудтай мөн танилцж байгаа. Олон найз нөхдөдтэй болж байгаа. Сэтгэл хөдлөр байгаа. Сайхан байна. 자, 등지를 기대 아답시로 나가. 자, 아이가위. 자, 방울 비키자들 어떤 타고 그치쇼. 방울 따라 치는 셔터 탈출 듣고. 진짜 힘이 어찌 하냐. 정지훈. 정지훈 어째 방금 어떤 해서 될지래. 자, 아이가위 거의 비치대. 자, 누구 또 제대로만 말싸고 싶었어. 러시파리. 자, 딩지네. 자, 딩지네. 하나 더 보시면. 자, 아이들. 라인암 캠프에 온 게 너무 행복합니다. 작년 2015년도에 몽골 교육청에서 우리 서울에 있는 대한민국 서울에 있는 우리 신구로 초등학교에 선생님들, 교육청 식구들 그리고 아이들이 우리 학교를 방문했습니다. 그 방문 계기로 우리가 답방 형식으로 2016년에 라인암 캠프에 참가하게 됐는데요. 아이들도 너무 행복하고 저도 너무 행복합니다. 멋진 풍경과 대자연 그리고 너무 아름다운 하늘 모든 멋있는 자연들을 보면서 이 라인암 캠프를 저희들은 즐기고 있습니다. 내일 우리가 떠나는데요. 저도 그렇고 아이들도 그렇고 너무 아쉬워하고 있습니다. 너무너무 감사합니다. 다른 친구들과 놀 수 있어서 재밌었습니다. 몽골을 체험하는 게 재밌었습니다.
여러 나라 친구들과 놀 수 있어서 좋았습니다. 게르에서 잘할 수 있어서 좋았습니다. 여러 프로그램이 다양하고 재밌어서 좋았습니다. 몽골에 오니까 엄마가 보고 싶었습니다. 몽골의 다양한 문화를 체험하니 좋았습니다. 선생님들이 너무 친절해서 몽골 여행이 더 재밌었던 것 같았습니다. 우리는 다양한 몽골의 문화를 체험했습니다. 파이팅!